Zeme Event Christmas Decoration Team Naka ni pa bao na samlen do tele zelada ai na lungkai je tele sang lada ta nang ko decoration ngoi sang lada ten ri doนี่จีน่าฮังสรองสนาเล่นดูง่ายหลุมดีอ่ะมันไล่ไปแต่เตี้ยเลยนะก็ใส่ในเล่นดูแต่รัวรู้จักนี่เต็มีเตรังลุยแบบเตเป็นสังกัดนี่เตี้ยเลยนะdi mati semua sehingga kamu mati sehingga kita mau sesuai dengan orang semua ada orang itu apa tu orang semua orang semua ada nanti kemudian yang jaga apa kemudian Pastor, thank you so much. We don't have nothing to give. That is just for remembrance. Thank you. Alina, go ahead. Peace to you from our Lord and Savior Jesus Christ. Really, I am very happy to see you all at the pilgrim pilgrimage. First of all, I would like to express my sincere thanks to you all for inviting me to celebrate supposed Christmas with you, especially Pastor Kuram Hime and the committee members of Simei Prayer Fellowship Chennai. On behalf of Pilgrim Lutheran Church, I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Dear brothers and sisters, before the birth of Jesus Christ, the world was perishing. The whole society Luisa Ronaldo Magna ina wawai maka nego program Lui bete pelaka dia maya ya nang te ngana wawai ni sene ngawai misui sangai berada zaina ngui sin pau Fauraga lang doda ina ni ngai ba anu ina advance Christmas tu te rai lang ngai da sina langdu itu dilongga misui sa langsung kau ada orang ada, dan tingpai tinggal terus nak pergi kemudian tu anu yang dia ayam saya pergi iba saya hang kumsal iza masih ada. Yeah.
Righteousness kasule, zaidi peace kasule, anizi kwa dilese. Nzeka basangba, nzeka sangba. Righteousness, zimpana sudah ranalo. Righteousness zimpana dilese. Anyone? Righteousness. Mimang, please. You can just say it. Huh? Righteousness. Go on. Right. Coupling back, convey back. Zimpu sampai lagi ni, mah. Righteousness kan ada zimpu nak coupling back, convey back. Zaitun back, lebih banyak zakat sudah. Lebih ni. Zimpu sampai kalau kita kira. Ini Melchizedek kasih kuasa. Kanzai ber, sambar, keling ber, kita tunai ber, macam ni. That's part of everything here. Melchizedek is a harana pun. Yesus Kristus pun. Yesus Kristus tahu aku tak siap separuh orang. Melchizedek mana buku itu, luar ni. Ang sami, let's discuss
Pesura, Zembo. Master.